gamay na update. Where have we been in the month of December? So ako una, Victoria, nag-film po siya og update. So akong i-add sa end. Okay, so December. First, tanawa sa akong buhok nindot, no? Joke lang. I actually, first time ever nag-dye ko sa akong buhok was December. So, I mean, I guess update na gamay. Look, guwapa. I joke. Okay, so the most biggest thing that nag-happen sa ako in December was kami duha humbana, we got COVID. So, before Christmas, mga 1 week or a week and a half before Christmas, nag-ingon akong bana, babe, I can't smell or taste my breakfast. And yun ako, oh no, sige na lang, okay, maybe this COVID. So, nag-test siya, the test said positive, so great. Yan ako, oh, buntis ko. Like, I'm 27 weeks at that time. And like, grabe ka scary. Kay naasad ko ka ng gestational diabetes. So, high risk food. So, niyan ako, okay, sige, like, quarantine something, anak. Pero he was already sick for like mga 4 days na to. So, when he tested positive 4 days, so, exposed na jud ko. The same day that nag-test siya positive, na scratchy ako throat, nag-start ko ubo gamay, like, grabe gyud. And I knew, okay, if na siya COVID, maybe ako spud, nasad ko COVID. So, okay, I don't want to make this too long. Pero, 1 week and, yeah, about 1 week from the start, akong symptoms, like, akong oxygen level nag-fall. And so, nag-call ko sa akong OB. And they said, go to the hospital kay dili na kado para sa imong bata, si Matian. So, nag-ato ko sa hospital. Oh, grabe. I did not want to go to the hospital. I was so tired. Dili ko makamove kay ganahan siya ko magtulog. And the hospital, like, dugay kaayo before nag-take care sila nako. So, yeah. And then I was in the hospital for mga 5 days. So, I guess I should tell you akong symptoms at the time. So, edit to add. My symptoms at the time were dropping oxygen, obviously. Pero naasad ko yung ubo, like, oh, when mag-cough ko, dili ko makaginhawa. And like, anytime mag-move ko from the couch or like mag-adto ko sa CR, like, start na ko mag-cough and dili ko makastop. And like, scary kayo kay, like, murag, like, like, I just can't breathe. So, like, grabe jud ka scary. Na ako'y headache, dili, like, as in, kahapoy kayo ko. Murag dili ko maka-open sa akong eyes. Nagtulog ko like basically all day long. And I think that's my symptoms when nag-adto ko sa hospital. So I just wanted to add that, just in case you're curious. They put me on oxygen while I was in the hospital, pero they were able to turn it down pretty easily, and then nag-uli ko Christmas night. So, as in, grabe jud hilak kay nice man nakauli na jud ko. When I came home, kay out of quarantine ako at that point. Both me and akong bana, we'd been sick for over 14 days. So, when nakauli ko gikan sa hospital, akong family nag-celebrate me Christmas. So, nice kayo. And nakakita ko sa akong bata, oh my goodness, I miss him so much. Grabe gyud sa hospital. So, it was very nice. And then, recovery. Dugay kayo ang recovery, guys. As in, like, grabe jud ka sleepy all the time and ana. So, thankfully, wala na mi COVID. So, salamat sa Ginoo. Maayo akong baby and maayo pod ko and akong bana. We both got kanang COVID pneumonia. So, nag-take akong bana og like steroids and nag-give silang medicine ako sa hospital. I don't know what nag-take ko sa hospital, pero they gave me something para sa akong pneumonia. And then before the month of December nag-end, nag-add to ko doctor appointment after naka-get better ko gikan sa COVID, and nag-ingon sila akong baby na ay growth restriction, so it's kanang IUGR. Which is crazy. So that's another thing that mag-add ko sa list, like sa akong pregnancy, like high risk akong pregnancy already, and then karon nag-add pud sila og
IUGR. So now I'm going to daghan king mga appointments, daghan king mga testing, which is why I'm not super kanang active on here. So anyways, hopefully baby will be born mga February time, and yeah, exciting. So that's where I've been, Toria. So, to give you guys an update, mo ni ako nagbuhat in December. First off, on the 7th of December, ako ug si Christian among anniversary. So, nag-adto mi sa Columbus and then Ohio. So, nagpuyo mi sa New York. So, nag-drive mi dito, nag-stay mi sa hotel. Nagkaon mi, you know, sa restaurant kay, you know, it's our anniversary. So, nag-adto mi sa nice na restaurant. Nagtanaw pud mi og lights dito sa Columbus, and then nag-ice skating mi, so nindot kayo daghan kay mga lights while we were ice skating, nice kayo. And then among simbahan namin like candlelight service, so mag-close mi sa tanan lights, and then mag-light mi og tinuod jud na kandila, and mag kanta. Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. At kanang basa og scripture sa ako ug akong bana nagkanta mi, so nice kaayo na. And then nagpalit ko sa akong first na saddle. It's a used saddle but nice kaayo, and wala ko'y kabayo pero na ko'y saddle. For the first time, so nagpractice ko og it's called vaulting sa horse. Nagpractice ko, magkita ka ana, like magdo ka og mga tricks sa kabayo. So ako nagtry ko for the first time, so tindog ko sa kanang likod sa kabayo, and while naglakaw siya. Okay, good. Also, for Christmas, si Lena wala, kabala na mudaan na siya sa hospital. So, wala mi nagdasal regalo because na si Lena sa hospital. So, abi na namo mag-celebrate lang mila ina adlaw. But, surprise, nakagawas jud siya ka ng Christmas night. So, ako ug akong papa nami sa Ohio. So, ako ug akong papa nag-drive me from Ohio back to New York. Nagkuha mi sa among mga regalo, and then nabalik na sad mi sa Ohio. So, grabe jud long kay na trip. Pero, na-miss jud mi ni Elena, and glad kay mi naka-celebrate jud mi bisag ka na siya sa hospital, pero nakagawa siya. So, salamat po sa tanan, nag-ampo para niya, nag-ampo para si baby. Okay ra si baby, okay ra si mommy. So, maayon jud na kayo. Thank you for watching our video. Just a quick update para ninyo, and why wala jud mi nag-post. I hope everyone's well. I hope everyone kanang maayo inyong Pasko, and I hope to see you next video. Salamat sa pagtanaw sa among mga video. See you next time. Pogi!